Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka jing upcoming ti jong ka Joint Action Committee halor ka jing thumu ban pen kewe ka dor get mar pathamai, kala pulom no, namar bak Sorkar Jylla kala Pynkynriah no ya ka Jingïalang syaka arp khandai tere ujile orjar arpho hadien bala bu ban penlong haka arp santere ujile orjar arpho kumban chupen kan mau ka Joint Action Committee wakan thop ya ka All Jylla Cement and Clinker Transporters Association ka Jylla Hills Truck Owners Association bat ka Meghalaya Truckers Union haka khat santere ujile orjar arpho kila pelong ya ka jingi ki sange kit mar kum u clinker bat ka debilat naki Karkhana penmi debilat ki badan ha East Jylla Hills District hadien bagi bor penia jong kini Karkhana gila kentaj ben pentrikam ya kajing penbana bala penmi da Sorkar ha ka khatlai trik kolal kot ling bakat na transport